Masan phat pha le phat hai phat lo pi ta mai mu sakin wa pathim lo pi thang man zo lang tu dan phanai tu pi diu si le Christian sung Chapang hinkho ti en he Bible chang proverb bung som le bung ko chang som le git na he ka simiti we sim phat the ai ja kin ne om pe in na chapa ga salin mo sumang yeng din na lung thimin gel dan Bible theng sraw pathin in chan cha din phat the e buk to han lang Christian in sung sim na ning Chapang hinkho he pai mo pen hi ti hi nule pa ter pilepun pat len tai nei ve ti hi ama spen in sei no je chun mi sum na bat na don lo wa hi chun na bat pa chu la bat na pa chu na lung dam thei lo du nei el pathin in mo pu na len ta nu la pa pilepu e hen e pi o he je chun Christian in sung sim na ding an Chapang hinkho he poi mo in Chapang hinkho sim phat lai gu kho don lai a kho he kuma hele ali ting kum dan dan ti banga chu kum gu ma pat som la ni ke ka a he ain kho khat ve dinga alu le pui jang na hun a he ti jong he sei do no mo na he he chen igamu inam sung in sung ho society sung ho agaw la ta sa kilay khom na lo si adam thei lo na he abul he Christian in sung Chapang hinkho isim ji lo je un ahin he Christian in sung di ta sim do mi nu mi pa chanu chapa nga gol hang izat iseilit do ta wem icha pui jang na hinkho ahin Christian in sung di ta sim na dingan a Bible thu du ki to ap Christian hinkho Christian in sung di ta sim na dingan a Bible thu du ki to apui janga phalong nei suna he ki khom na alo le ta su phat mang ding ho leadership training no nei sa jing ngain phat mang ning bi a kon da Bible chang la sa ti ho ite chu ama ho hin khusim na pui jang na ai zil sa ngain da to ding dol bi ang se khen pi ngai jing he che Christian in sung sim do na ding le Chapang hinkho pui hoi na ding hen nule pan igel pai mo pen diu le pilepun igel pai mo pen itu pa hinkho sim jang na ding hen bat len ta nei ve ti tu jan phan in se no mo nei ejin pathen thu ta ko kitu a Chapang hinkho ha tai sim jang wa hi chun igamo inam sung sim na oi in sung sim Christian in sung so de yesun missionary lo pi ta hi na di wachun asordo missionary hi na di wachun in sung wa he missionary na to ngai tu cha de ngai missionary na to ngai phami ta sun thil pai ko mu ngai lo le ta chu ichanu chapa de ngai minu mi pa thil pai ko mu ngai missionary na to ngai phami ta sun hinkho sim jang na ding pui jang na ding ngai mo pu na ibat nei ho hi khet mo sa ji je tam ta hinkho pui mangen omin tisin magol lang tam ta hinkho he pui mangen omin Chapang hinkho long lam di lo lama chi na pui manga na ho he yel nam sung gam sung tam ta dam thei ta poni jesun ngai lu sung mi ta Christian sung Chapang hinkho he yel poi mo ngai yesun igamui namo kipui jang na ikhan to na thei pen to siam piam tia chun Christian in sung di ta akuna hung peng do Chapang hinkho di ta hung man thei ding a chun ei ma ho hen kum gubla kum som na ni ki ka akuna he imo pu na ho he ama ho to ding bi ai se khen pi wa de la thul zo la ai la zo la na ho sei khum la wa thu di cha thieng cha hung ko mu wa nung kho kha wa ta so agawan ho hung ne sa wa ta salama jong to ding bi an se khen pi thim wa
pathin thu to ka ki tuwa ai hung pui hoi te mo su na he Christian in sung chapang hin ko sim i di o he ti hi tu jan phana hem nung them gil ta ngai tu na gil ta in gel lew han mo pu na mi nu mi pan te pi te pun tu nu tu pa hin ko sim na ding ha hi mo pu na ho he gel tha ki nu tin ki sim tha ki nu tin in kho ho chapang hin kho ngai lu ta in velvet ki nu te ti tu jan pha na chom chakhana thu bible thu proverb bung som na ko chang som na ge namang chai hong khel na thu pathen in chat ngai lo zo se lagaw mal som ki pui jang na chapang hin kho ngai lu tha na le mal som tha na agaw mal som na e chan sa taw han amen